no kuvuga ngo harimo ingabo za FARDC, harimo ingabo z'u Burundi, harimo ingabo z'abazalendo 5, harimo abayibu, harimo abajiyeri n'abandi bose bifatikanyije nabo abana b'abamayimayi bose bavuka mu karere bagavye ku ngabo zacu ziri mu nkengero ya Mikenge. Murabizi kuko Mikenge centre tayo twara dusangana, tayo twara dufite ariko nanone ingabo zacu zikomeje hino kwisi. Twongeye kubaramutsa dukomeza tubifuriza ibihe byiza. Rero nkuko tubibasezeranye umunsi ku wundi, nanone tuje kubagezaho amakuru yo mu karere. Uyu munsi ni kuwa mbere ku minsi 8 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Ese Minembwe byifashe gute? Kuko rero muhamubibona turi kumwe n'abatumirwa bacu aho imbere musanzwe mubabona ni abantu beza cyane kandi bakomeye bagenda batugezaho amakuru uko bimeze mu karere. Kuko mubibona turi kumwe na Fande Rugabo, akaba umuvugizi w'igisirikare cya Twirwaneho, ndetse tukaba turi kumwe na PC Mavugo, akaba ari we muhuza w'abaturage n'igisirikare. Rero akaba ari we batumirwa turi kumwe uyu munsi. Reka twongere tubahe karibu muri studio zacu, karibu kubana natwe muri aya masaha. Nanone kandi tukaba turi hano turama media atandukanye, turi kumwe na Masipa TV, turi kumwe n'Umurenge 5/5, tukaba turi kumwe n'ibindi binyamakuru bitandukanye nka Umoja Wetu TV na Gakenke TV ndetse n'Indondo TVN. Rero tubahaye karibu. Reka dutangire ikiganiro cyacu. Kese yacu ya mbere se cyangwa ikibazo, hari amagambo turi mu Minembwe centre twebwe kuri aya masaha, ariko hari ibivugwa ko Mikenge ishobora kuba yafashwe. Kandi kuko twabibabwiye twebwe amakuru y'igisirikare ntabwo twe tuyavuga, turi abanyamakuru, ariko tuba dufite amasource fiable agomba twemeza neza ko iyo nkuru ari ukuri. Si yindi ni inkuru y'igisirikare cya Twirwaneho. Turi kumwe rero n'umuvugizi wabo ariwe Fande Rugabo. Sinzi amakuru avugwa ko Mikenge ishobora kuba yafashwe, ayo makuru ni ukuri? Murakoze cyane. Reka tubasuhuze abantu bose badukurikira, abari muri Minembwe, abari mu bihugu by'abaturanyi, abari ku Ndondo turabasuhuje yambo cyane, abari mu Rwanda, mu Burundi, muri Kenya, mu Bugande, n'ahandi hose, abari Bwota Masimbi, kuva muri Amerika, mu Buraya, muri Australia n'ahandi, tubabwira ngo yambo. Ubu ni saa 10 z'umugoroba, sinzi iminota nimba ari ngahe, yo ku itariki 7 ukwezi kwa gatandatu 8 itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Izi z'umuco hagati niho turi mu masaa 10 z'umugoroba uyu munsi. Izo bita 16h cyangwa 4 PM uko babivuga mu Cyongereza. Kugira ngo tubwire abantu neza amakuru, kuba gusa tuvuze ngo ese Mikenge yafashwe twaba dusa naho tugiye kuja kure cyane ayiherezo byabaye, ariko nuko twagomba kubanza kubwira abantu icyatumye Mikenge ishobora kuba yafashwe, nimba yafashwe cyangwa nimbitoba yafashwe. Kuko mubizi icumweru cyose kirashize turi mu bitero byinshi bya drone, mwabonye byibasiye cyane Irundu, Gakenke, Karingi, Bidegu, Karongi, n'ahandi hose hegereye hari umwanzari, aho ibitero byakomeje by'imilitiriya biba byinshi cyane ku manywa na nijoro, aho abaturage bacu bapfuye. Mwarabyumvise no ku munsi w'ejo twaratanzeho inkuru, aho twabashije gukomeretsa abana bagera kuri 3, abamama 3, abasore 2 barapfa, undi musore nawe arakomereka, n'undi musaza w'imyaka 60 nawe arakomereka. Ibyo twarabitanze ni byabaye ku munsi w'ejo, ariko mu gihe nanone icumweru cyose iminsi iri imbere yaho hagiye hapfa inka, haraswa ibintu, haraswa amazu, abantu benshi bakomereka, abamama bakomeretse, abana bakomeretse, abo twagiye twerekana mu bitaro. Ni ukuvuga ngo tugiye kumara hafi igihe gishobora kuba cyatwara ukwezi tudasiba kugabwaho n'ibitero byaduye. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bari babashije ndetse no guhunguka Irundu babashije gusubira kongera guhunga, nanone bakaba bakomeje kwangiriza akarere kose k'Irundu, mu gihe hariho n'amashuri yarashwe, hari ibitaro byarashwe, hari amakanisa yarashwe. Ibi nibyo tumenyesha abantu yuko ari byo bikorerwa Minembwe, abaturage ba Minembwe. Ibyinshi byo ni bihe bikorerwa mu mihana y'abaturage ba Minembwe. Habaye ku munsi w'ejo nimba hari abantu bashobora kuba barakurikiranye Twitter yanjye ndetse na communique ya Fande ya coordinateur wacu wa MRDP yashizeho mu cumweru gishize, alerting isi yose ababwira kuko dushobora kugabwaho ibitero bikomeye, mu gihe hari ingabo nyinshi z'abayibu zahagurutse ziva muri Bibogobogo,
n'izindi nyinshi zazamutse kugeza ku munsi w'ejo. Intelligence zacu zatubwiye kuko abamayimayi bose barya bita bazalendo bose bakowe kwibarabara ry'umuhanda wa Baraka Uvira, bose ngo bazamuke baje kuri zero baze kuza kugaba ibitero n'ubundi mu baturage. Ku munsi w'ejo nabashije kohereza Twitter mvuga yuko twiteguye ibitero za leta yuko ishobora kutugabaho muri Minembwe. Rero nta nubwo bazatwaye umwanya munini yuko n'amasaha 28 ntabwo yabaye mu rukerera rw'uyu munsi nibwo ingabo za leta, ugiyo tuvuga ingabo za leta tuvugana na coalition yose, no kuvuga ngo harimo ingabo za FARDC, harimo ingabo z'u Burundi, harimo ingabo z'abazalendo 5, harimo abayibu, harimo abajier n'abandi bose bifatikanyije nabo abana b'abamayimayi bose bavuka mu karere bagavye ku ngabo zacu ziri mu nkengero ya Mikenge. Murabizi kuko Mikenge centre tayo twara dusangana, tayo twara dufite ariko nanone ingabo zacu zikomeje gufunga gutangira za Gahwera za Duhoko ndetse no hejuru ya za Karingi hariya muri Nyarubira iyitwaga Nyarubira ya kera, kugira ngo nanone ujya mwanzi adakomeza yerekeza mu baturage. Rero bigeje muri rukerera bagabweho ibitero bikomeye cyane birimo za drone, birimo n'ingabo nyinshi ku butaka kugira ngo basubire bakomeza berekera muri Karingi ndetse bazunguruka n'inyuma ya Gitavi kugira ngo baseruke muri Gahwera, nanone muri wa mugambi wo kugira ngo bagire gute basenye Minembwe cyangwa bakomeze bakora massacre mu karere kacu ka Minembwe. Rero ingabo zacu nta nubwo zari gukomeza nazo zirebera, zabaye ngombwa kuko zigomba kwirwana. Twebwe murabizi kuko muri sloga yacu no kwirwanaho kuzogeza ku munota wa nyuma ndetse no kugeza ku mutonyi wa nyuma w'amaraso. Ingabo zacu ziyobowe na Fande Sematama, katumushimira cyane, umugabo uri brave, ugira umwete mwinshi ndetse udashobora gukomeza arebera ibikomeza bibi. Zabaye ngombwa kuko abwira abasirikare bagahaguruka bakivuna umwanzi bakamurasa. Ubu turimo tuvugana namwe, katubwira abantu baza kudukurikira ho banoneho bakumunsi w'ejo, katubwire kuko Mikenge yabaye tombe. Zabaye ngombwa kuko ingabo zacu zimurasa, inishi zaturutse uruhande ruturuka Mibunda, abandi binjirira za Duhoko, abandi bazamukira Karingi, abandi bazamuka muri Gitavi, turasaduye tumuturutse impande zose, tumucamwe ibice bibiri. Igice ca mbere nico twarace duturutse ku ruhande rwerekeza ku nkambi no ku kibuga c'indege, tumwerekeza kuri firo iriya mu Gipugu. Iyo aduyi wa mbere yahungiye cyane cyane urimo abamayimayi b'ababembe n'abandi bose bafatikanyije nabo n'abasirikare bakeya bandi ba FARDC bahungiye muri ako gace. Ikindi gice kinini ni cyakomeje cinjira mu nkambi, turabarasa tubakura mu nkambi, binjira baza guhagarara kuri antene ku bantu bahazi ni ruhande rw'isoko ya Mikenge. Nanone tubasha kuba bakura, ubu ngubu turimo tuvugana namwe Mikenge yose tukaba twabashe kuyigarurira. Ingabo zacu zikaba zimaze gutambuka biraro mbiri zerekeza uruhande rwa Rwisankuko. Ntabwo tuzokomeza turebera ko kumwanza komeza kudutera, nubwo akomeza atera abaturage, akomeza turasa buri munsi, ariko hari igihe biba ngombwa kuko tugomba guhaguruka tukivuna. Kandi twababwiye kuko ino Minembwe duhe tuvugiramo namwe, hari igihe bazayikumbura kandi atari urukumbuzi rwiza, urukumbuzi rw'amaraso go kugira ngo babone abo bica, ariko ibyo ntibazosubira kubibona. Nibyo bitumye ingabo zacu zabashe guhaguruka, tukaba twamurashe tumaze kumukura muri Mikenge yose tukaba duhe tuyikontorora. Aduyi nubwo akiri ruguru mu zerekeza Rwisankuku ndetse n'abandi bashwiragiye berekera za Gipopo, abandi bagiye berekera za Mikarati, abandi binjiye amashambi iyo ngiyo. Ariko ico twotangariza abantu muri no mugoroba no kumenyesha kuko Mikenge twabashe kuyibakuramo, ariko atari bitero twebwe tugaba yuko duhora tubabwira buri gihe, nta bitero kuko tubakura muri biza birindiro kugira ngo bareke gukomeza amenasa abaturage bacu. Murabizi yuko Mikenge niyo nzira yerekera ku Ndonda, ariko twarayibarekeye igihe kirekire. Turabwira ati nimuva aho ngaho, nimureke abaturage bakomeze bagenda, dukomeze tudiringa ibintu mu buryo buri diplomatique cyangwa mu buryo bwa politique. Abantu baranga, abaturage bacu baraswa. Mwarabibonye icumweru gishize arabana bagerageje gutambuka, bafite imanza, bafite yinka, bafite yingo, baraswamo, abana bamwe barapfa, abandi benshi bakomeretse, abandi benshi babuze. Ibyo rero akaba arizo bikomeje bibera muri kariya karere. Rero zabaye ngombwa ko tugomba kubakura muri Mikenge. Izi saha tuvugana namwe Mikenge yamaze kuba libere. Yego Fande, utubwiye ko Mikenge yabaye libere. Rero urumva ko hari ibitero bigenda bigabwa ku baturage umunsi ku wundi, ndetse ubukerera nk'uko bivuze zikaba zagabwe ku ngabo za MRDP twirwane aho zari ziri. Rero sinzi kuba rero mukomeza mugabwaho ibi bitero kandi wenda mwashoboye nyine kubakura aho hantu, ese intego yanyu murumva ari iyihe kugira ngo wenda amahoro agaruka muri aka karere? Intego yacu no gukomeza kwigiza umwanzi twamurekeye hari ariko yabaye menace, ariko icyo tugomba gukora no kugira gute nuko tugomba kumwigizayo. Mu gihe rero atumva ibyo tuvuga, mwarabibonye nejo bundi ikomeza irasa irundu, yagejejeho izana za microphone, bazana ziriya za megafone, bahambira ku madrone, akomeza abwira abaturage ngo niturambike intwaro. Tuzarambika intwaro yuko kurambika intwaro kwacu gupfa. Icyo dukora twebwe turwanira kubaho kwacu,
tubwire abantu yuko nta yindi intere dufite muri aka karere, turwanira kugira ngo tubeho, turwanira kugira ngo tubi wacu. Ibi bintu bibiri ntabwo tugomba kubisaba. Nta n'igihugu ngo kibari gihangange kimeze gute ngishobora kwa provinga kugira ngo tuvi wacu, kugira ngo tuje wabo se cyangwa tuje hehe. Intego yacu ni ukwigiza y'umwanzi kugira ngo abaturage bacu basubire mu byabo. Rero mu gihe umwanzi akomeje, n'ubu ngubu ingabo zacu zishobora kuba zihagaze aho zishobora kuba zihagarariye kuri izi saha, ariko niba bakomeza kudutera turakomeza tubigizayo. Ico twobabwira gusa no kubabwira kuko twabivuze inshuro nyinshi kandi dushaka amahoro, dukeneye amahoro. Ibiko birakorwa mu gihe hariho negotiation, ko birakorwa mu gihe hariho ibiganiro, ko birakorwa mu gihe hariho signatire zakozwe, ariko signatire zitubahirizwa. Ubu duhe tuvugana namwe drone za Sukhoi ari za kamikaze, ari za CH4, ari zinigoni za K6 KT6 zose zirarunze Kalimi ziteguye kugaba ibitero muri Minembwe. Mu gihe ingabo nishi zazamutse, nishi zazimaze kugera kuri zero, zose nta kindi ngo zishaka no kugira ngo zisenye Minembwe. Rero ntabwo tuzemera kuko Minembwe isenye, kubera izo mpamvu zizotuma twigiza yaduye. Nta yindi gahunda yacu, nta wundi mugambi, nta nabo tugirira nabi, ndetse turabwira n'abaturage ba Mikenke guhumurika, uri hafi nave mu mashamba naje mu bintu zabo, kugira ngo abasirikari bacu ba MRDP, ba FC, ba M23 tugerageze kubafatira umutekano wabo. Nubwo tuvuga gutyo, no kuvuga ngo aduyi yabashe kwatakariza byinshi cyane, izo tutabashe kubabwira. Twahafashe intwaro nyinshi, twafashe ibikoresho byinshi, twahafashe ibintu bidasanzwe bijya byose byari mu mugambi wo kugira ngo basenye. Rero ibyo byose tuzokomeza tubiyakuraho, muzi yuko nta ruganda tugira, ariko ibyo tubarasisha n'ibyo tubakuraho tuzokomeza tubitora, tuzokomeza tubifata. N'ubu ngubu rwose iminyago ni myinshi. Ico twababwira twe tuzokomeza turinda abaturage bacu n'umutekano wabo. Rafazi pande swali letu tuelekeze microphone yetu kwa PC Mavugo, pande PC Mavugo, na swali letu ni kwa upande, haiko kwa upande wa jeshi lakini kwa upande wa raia. Sijue na nyinyi mnasema nini kuhusu kukamatwa kwa Mikenge kwa siku ya leo? Cha kwanza tunatoa tena jambo. Leo iko tariki 8 mwezi wa 6 mwaka 2026. Mimi ni afande PC Mavugo, mtetezi wa raia na jeshi. Nawaza hapa kuna pita ya une semaine mlipoze question watangazaji, mkasema PC Mavugo, tunaona situation ya population inaendelea kuwa tellement très difficile. Hatujui population itaishi namna gani wakati wanakosa chumvi, mafuta, sabuni, dawa, kila kitu ambayo mwanadamu anapaswa kuishi nacho wamekikosa. Nawaza niliwajibu nikamwambia sisi atukulala tukalamuka tukasema leo tutachukua silaha twende tupiganishe government ya Kinshasa. Lakini kama tulifika munivou ya kuchukua silaha tupiganishe government ya Kinshasa ni ajili ya uongozi wa Kinshasa wa mbaya ambao unatufanya sisi wakongomani wa Nyamulenge kutugeuza sisi kuwa wageni ndani ya nchi yetu. Hiko kitu tulisema kitawezekana. Nawaza mliona vitisho vyote ambavyo vilifanyika vya kufunga njia, za kupandisha drone, za kupandisha Sukhoi. Kila siku tuko tunapiblie, msemaji wa jeshi. Nawaza mko mnaona gisi iko na piblie, watoto wanaumia, watoto wanakufa, wamama wanakufa, nyumba zinabomolewa, shamba zinalunguziwa, wamama wanakosa sabuni. Hicho kitu hatungeendelea na kuvumilia. Nawaza niliwaambia viongozi wetu ambao tuko nao hiyo hali wanaifuatilia na hiyo hali wanaijua. Nikamwambia kama vile coordinateur politique wetu mu bintu zabo, kugira ngo abasirikari bacu ba MRDP, ba FC, ba M23 tugerageze kubafatira umutekano wabo. Nubwo tuvuga gutyo, no kuvuga ngo aduyi yabashe kwatakariza byinshi cyane, izo tutabashe kubabwira. Twahafashe intwaro nyinshi, twafashe ibikoresho byinshi, twahafashe ibintu bidasanzwe bijya byose byari mu mugambi wo kugira ngo basenye. Rero ibyo byose tuzokomeza tubiyakuraho, muzi yuko nta ruganda tugira, ariko ibyo tubarasisha n'ibyo tubakuraho tuzokomeza tubitora, tuzokomeza tubifata. N'ubu ngubu rwose iminyago ni myinshi. Ico twababwira twe tuzokomeza turinda abaturage bacu n'umutekano wabo. Rafazi pande swali letu tuelekeze microphone yetu kwa PC Mavugo, pande PC Mavugo, na swali letu ni kwa upande, haiko kwa upande wa jeshi lakini kwa upande wa raia. Sijue na nyinyi mnasema nini kuhusu kukamatwa kwa Mikenge kwa siku ya leo? Cha kwanza tunatoa tena jambo. Leo iko tariki 8 mwezi wa 6 mwaka 2026. Mimi ni afande PC Mavugo,
mtetezi wa raia na jeshi. Nawaza hapa kuna pita ya une semaine mulipose question watangazaji, mkasema kisima Vugo tunaona situation ya population inaendelea kuwa tellement très difficile. Hatujui population itaishi namna gani wakati wanakosa chumvi, mafuta, sabuni, dawa, kila kitu ambayo mwanadamu anapaswa kuishi nacho wamekikosa. Nawaza niliwajibu nikamwambia sisi hatukulala tukalamuka tukasema leo tutachukua silaha twende tupiganishe government ya Kinshasa. Lakini kama tulifika munivou ya kuchukua silaha tupiganishe government ya Kinshasa ni ajili ya uongozi wa Kinshasa wa mbaya ambao unatufanya sisi wakongomani wa Nyamulenge kutugeuza sisi kuwa wageni ndani ya nchi yetu. Hiko kitu tulisema kitawezekana. Nawaza mliona vitisho vyote ambavyo vilifanyika vya kufunga njia, za kupandisha drone, za kupandisha sokoi. Kila siku tuko tunapiblie msemaji wa jeshi. Nawaza mko mnaona gisi iko na piblie, watoto wanaumia, watoto wanakufa, wamama wanakufa, nyumba zinabomolewa, shamba zinalunguziwa, wamama wanakosa sabuni. Hicho kitu hatungeendelea na kuvumilia. Nawaza niliwaambia viongozi wetu ambao tuko nao hiyo hali wanaifuatilia na hiyo hali wanaijua. Nikamwambia kama vile coordinateur politique wetu Dr. Kaniki anasikia swali lenu, ataangalia ya kujibia. Nikamwambia kama vile kiongozi wetu mkuu wa majeshi ambao tuko naye General Charles Sematama ataendelea kuwatupa na kuendelea kuacha raia ikose usalama. Nawaza leo mnaona gisi vijana wa maamuka wameamua, wale watu ambao walikuwa wanajiita maibu leo wanajiita ma chauve-souris. Chauve-souris ndio nini? Agachura. Leo wale walikuwa nasema yeye ni maibu mbele ya kikosi, mbele ya vijana, mbele ya jeshi ambayo inaongozwa na General Sematama mkuu wa majeshi. Watoto wa Twirwaneho, watoto wa Madubu walienda sasa kusema tunakuja sasa kutetea haki yetu, hatutaendelea kuendelea na kufa. Nawaza mnaona mdakika kidogo. Hii haikamati vita ambayo tunawapigisha, haikamati journée mzima. Tumeanza asubuhi, ilifika 12h 13h Mikenke tuko naye. Na nikawaambia kama sisi hatukosi nguvu ya kuteremka mpaka upande wote ule, lakini sisi ni jeshi la amani. Sisi tunataka amani, tunataka maongezi, tunataka haki yetu, lakini nguvu nimehakikishia kama hatuikosi. Na ikibidi serikali ya Kongo ikipendelea tutumikishe nguvu itatumikishia, lakini sio jeshi ya vita. Sisi ni jeshi ambayo tunaomba amani. Nawaza hivi raia mtaendelea kupata sabuni polepole, mtaendelea kupata chumvi na sukari. Na gisu liona hapa Minembwe raia wamechukua vipi, wako namna gani? Raia ni lazima wafurahi. Ni raia ambayo ilikuwa inateseka siku nyingi sana. Wakati unaona mama amemaliza kuzaa anakosa sabuni ya kufulia mtoto nguo, unajua ni uchungu gani huyo mama atakuwa nayo. Wakati mama unaona anamaliza kuzaa anakosa sabuni ya kukoga au ya kukogesha mtoto, anakosa chumvi yenye ataweka ndani ya mboga ajili mama apate maziwa ya kunyonyesha mtoto, hakuna. Unaona hiyo ni maisha ama ni kifo? Tulikuwa ndani ya kifo, lakini tunajua viongozi mpaka saa hizi wanaendelea kupiganisha, na adui akiendelea kutufuata tutaendelea na sisi kumfuata hadi sehemu yoyote ile anatokea. Hatutafunga mikono. Raia nafurahi, raia tunaona kabisa nafurahi. Najua mko na mabedeleo, mnaona kisi raia iko na celebrate madegu yote, Minembwe yote. Sisi ni jeshi la amani. Na tunaambia raia wengine ambao iko kwa Mikenke, raia wengine ambao iko point zero, raia wengine ambao inaendelea mpaka maupande ya Mabaraka wapi, sisi sio jeshi la kuleta. Sisi ni jeshi la amani. Tunawaambia kwa jina la Madubu wakuwe watulivu, wabaki ndani ya manyumba zao. Sisi hatukuja, hatuna shida nao, hatuna shida na raia wote ule wa kabila yoyote ile, ukuwe Mubembe, ukuwe Mfulero, ukuwe Mnyamurenge, ukuwe Mushi kama vile Murega, ule yote ambaye anaitwa Mkongomani ama hata mgeni ambao ametoka kwa nchi nyingine alikia kutembea pale Mikenge, asiwe na shida eti ya Madubu imefika. Sisi sio jeshi la mauaji, sisi ni jeshi la amani. Kama tumekamata silaha, tumetafuta silaha kwa sababu ya kutafuta amani, hatukamata silaha kwa sababu ya mauaji. Sisi Mavugo unasema mzuri, lakini mumekuwa atake na gavana ya Kongo, lakini kukiwa maongezi ya amani. Sasa hii maatake inasababishwa na nini, na inasemeka kama kuko maongezi ya amani?
Mataki yanasababisha na nini? Nawaza kila mara unaona government ya Kongo ni government ambayo haisemi ukweli. Iko inafanya ile kitu wanaita distraction. Inakuja inadanganya wazungu, ma community international kama tunataka tuzungumuze tukae chini. Afu inatuingizia Interahamwe, hiyo ambao wanaitwa FDLR, inatuingizia wazalendo, inawagabulia silaha, inaingiza hizo jeshi hao walikuwa wanaita maibu, leo zinaitwa chofsuri. Agachurama. Leo zinaitwa Agachurama mbele ya madubu, kwa sababu unajua madubu ni mnyama mkubwa sana, si unaijua? Leo wametoka Agachurama wako wanakimbia, lakini sisi vita kabisa hatuna lazima vita. Raia wako watulivu, wabaki ndani ya manyumba zao. Wale wajeshi ambao wataona ni watoto zao, ni wababa zao, ni vijana wao, ni ndugu zao, wataona jeshi la kabila lote ndani ya Amadubu Twirwaneho. Tukirudi kwa msemaji wa jeshi, kuna wale ambao wanaendelea kuchochea chuki kama vile haiko vitu ya kuficha, kama vile, na sisi wa journalista tunawapata mara kwa mara kama vile wa Kongolo na wenzake. Pia government ya Kongo na neno gani la kuwafikishia kwa muda huu? Ico no babwira ni ukubanza kubaheza pole ngo mwihangane bose pole sana. Ndabizi ko mubabaye, sinzi ko ya mafiriti mubasha ko yarya none. Mwihangane. Abo ni ba telefe baza bandika ejo twarabitanze bavuga yuko ngo twasubiranye mu, reka tubabwire ko M23 ingabo za M23 n'ingabo za Twirwaneho MRDP zabashije gukubita za ngabo za Kongoro ingabo zabo zagiye. Ikibazo Kongoro turacari ko tumushakisha kugira ngo tumenye aho yahungiye, yuko ingabo ziwe zabaye izo kwirukanka, zataye inkweto, izindi zataye amasapu, izindi zataye amashati, izindi zataye amapataro, izindi zataye ibikoresho. Kongoro ziriya ngabo nizo bavuze yuko rwose zizoza gufata Minembwe. Icyo twakubwira ni ukugweza pole kugira ngo ugende wiheze icayi cha pole gishushe. Ariko twebwe ico twababwira ni ukubabwira ko nubwo muhemuka mugahemukira ubwoko bw'abanyamurenge, twebwe turacahari, turabanyamurenge kandi tubategeye amaboko. Muje mugasaba imbabazi twababarira. Ni muve mu ivyo mwashizemo mugashirinda yanyu imbere. Ivyo wavuze yuko ngo 80% ngo y'ibitero bibera mu Minembwe babigezemo uruhari, dore ngo uruhari rw'ibyabaye. Ndatekereza ko Kinshasa iribuze ko kubaza ukuntu urugamba rwakunaniye, kandi we nyine wigize n'umuvugizi wa gisirikari ca Kongo nta ukivuga. Ekenge yavuyeho hajaho uwundi nta kivuga. Kongoro niwe wafashe iyo myanya yose, uri umuvugizi, uri umujanama, ukora ivyo byose. Ariko ico twababwira bari bose bishize hamwe mu gatsiko kakagara ko kugira ngo kaze kugira ngo gatoneka abanyamurenge. Abanyamurenge ntituzohora dukubitwa. Nico cyatumye nazanye no nkoni. Hari indirimbo y'umugabo umwe bazabita ngo ni wazekwa, yaririmbye aravuga ngo ni fimo na fimo. Ubu nyine ko barakubitwa inkoni zirya nziza shikoti. Ubu turi muri shikote, turabashikota aho mugeze, turabashikota. Ejo ni musuwa kuducokoza, turabashikota. Ifimbo na fimbo turabakubita inkoni nziza. Kongoro ndabizi kuko utaryama neza, uno munsi nta bitotsi. Ariko icyo twababwira tubabwire kuko duhagaze neza. Ibyo bagenda bazana propaganda ngo twacitsemo ko turarwana mu Minembwe, ntabwo duhe turwana, ahubwo duhagaze kugira ngo turinde abaturage bacu, kandi tuzakomeza tubarinda n'abashize inda zabo imbere. Ico muzosarura amizaki. Acha na mimi niintervenire kwa hiyo question ambayo mtangazaji anauliza kama wale watu ambao wanachochea chuki ya ukabila kama vile wakina Kongolo na wengine kuchochea chuki ya ukabila. Unajua sisi mambo ya ukabila ni mambo ambayo tuko tunataka ipite na wakati, kwa sababu Kongo ni ya wakongomani wote, na Kongolo kama iko anafanya kitu tunaweza endelea kumsamehe, kwa sababu sisi tunakuja ndio kutafuta amani. Sisi hatukuji kusema kama tukikamata sehemu fulani lazima wale wengine walikuwa hapa watoke juu wengine waingie. Itakuwa kama vile tuko tunarudi mvile vile ambayo tuko tunatoka ndani. Sisi tuko tayari kupokea wakongomani wote, akuwe Kongolo, akuwe Masunzu, akuwe FARDC, akuwe nani. Sisi ni jeshi la amani, akuwe Maimai, akuwe Mzalendo. Sisi ni jeshi la amani. Kila siku ukifuata PC Mavugo, hakuna kitu kingine naongelea isipokuwa ni amani. Kwa sababu leo mimi niko Mtwirwaneho, si ndio? Twirwaneho ingekuwa ni jeshi ambalo la kabila, ni jeshi ambalo alitafuti amani. Mimi kama vile kabila nyingine ningekuwa Mtwirwaneho. Nijibu haiwezekana. Kongolo tunaukaribisha sana, kwa sababu kule kwenye huko vita ya maintérêt personnel, uko natafuta pesa, lakini ukielewa kama
Twirwaneho, Amadubu, AFC M23 haiko juu ya ukabila, haiko juu ya chuki fulani. Tunakaribisha wakongomani wote wale ambao watajisikia kama ni lazima Kongo ikuwe ndani ya mabadiliko, ni lazima uongozi wa chuki uishe ndani ya Kongo, tubaki kama vile wakongomani. Tunawakaribisha wote, karibu sana. Turi kumwe na Fande. Nanone hari ijambo wavuze ngo FARDC niyo yabateye, ariko hari abavuga ko ari mwe mwashoboye kubatera. Ico kintu ni mukura abantu mu rujijo, mubabwira ukuri. Reka tubwire abantu ko turi hano, ntabwo twe twaje kuri media kugira ngo tuze kubesha abantu. Ego Ubusubundi ntibasanzwe bari hariya, bagize igihe kingana gute baradukuye muri Mikenge, ariko twagize igihe dukoma amashi tubabwira ngo nibatange inzira abaturage bakomeze bagenda, ibindi bikomeze. Rero kuba bakomeza nibwo bwa mbere se badutera, bagarukiye hano kuri Ruhinamavi, ubwo se ari twe twabateye. Aho batera hano kwa Rutaganda ari twe twabateye, batera iriya hose za Karingi ari twe twabateye. Nibwo bwa mbere se batera muri Mikenge. Ibi ngibi rero z'umuntu ushobora kutuzanaho ngo ni twebwe. Nabonye na Kongoreje bivuga ngo drone zacu nizo zakomerekeje abaturage. Bigeze babona tugira drone mu Minembwe. None se twaba tugira drone ntizeze kurasa umwanzi zikaza kurasa abaturage dutuyemo, tubana nabo, twiyemeje guproteja. Ico twobabwira tubabwira kuko gutangiza mu gatondo saa 11 ari bw'isasu ryatangiye rya leta idutera mu birindiro byacu. Rero imaze kudutegeka igomba gukorwa, bagomba kurasa duyi bakamusubiza inyuma bakanamwigizayo. Niyo yabaye impamvu ituma tumurasa tukamukura no muri Mikenge. Ahageze nagenda gaceceka, n'ubundi twebwe ingabo zacu zizoceceka yuko dushaka amahoro, kuko n'ubundi komanda mavugo hana maze kubivuga. Twebwe turi abasirikari bashaka amahoro, dukeneye kubana n'abantu bose neza. Ariko aho bari n'ubundi nibasubira kuturasa, n'ubundi naho turahaba kuko ntabwo ari bwo bwa mbere, ntabwo twabuze imbaraga, turabivuga buri gitondo n'umugoroba. Ariko dukenera kugira ngo twereke amahanga, tubabwire kuko twe tudashaka intambara, dushaka amahoro. Twatewe turivuna, gusa igihari mukanya baraza kubivuga kuko twabateye, yuko iyo batsinzwe niko bavuga. Ariko iyo barashe bagakomeretsa abaturage niki bavuga yuko baduteye. Katubwire kuko twebwe tudatera, ariko iyo dutewe turivuna. Tukiraho none urabona hari amaka akicugarije imihana yose, kandi ariyo hayagaba ku baturage ibitero by'amadorone, ayo yegereye imihana za Gakenke, za Karongi, aho turi za Bidegu, turi za Rubemba, aho hose na za Karingi. Icoco abaturage mwubwira iki abaturage kuri ico kintu? Katubwira abaturage ngo nibakomeze bahumurike. Na Mikenge yari tuyemwe bacu barahunga, na hariya naho barahunze, na hariya naho nibacokoza turahabakura. Reka dusangwe twabatangarije, ntabyo kubahisha, naho turabaho bukuru. Twababwiye inshuro nyinshi kuko twahabakura. Umunsi wari wo wose tuzobekenera tuzohabakura, ariko kubera kuko bakomeje badutunga urutoki badukora mu jisho, tuzohabakura nibiba ngombwa. Hakenewe gusa umwanya. It is a matter of time. Nicho gusa. Papa Pisi Mavugo, na neno gani la mwisho la kutolea wote ambao wanaendelea kutufuata? Watu wote ambao wanaendelea kutufuata ndawatolea neno, kwa sababu najua social media siku hizi government ya Kongo wanatumikisha ile kitu moja huko wanaita guerre numerique. Wanapita kwa social media, wanaongea habari ambazo wanadanganya, sio za kweli. Wanaenda kuma platform zote ambao ziko hapa. Juzi nawaza kama vile kisu unaniuliza, nimeona watu wanasema Pisi Mavugo amekimbia, anatoka Twirwaneho, ameshakuwa Nairobi Kenya, ndio sehemu ambao anaenda fichama. Mimi kama nimeingia Twirwaneho kwa mtu ambaye amenikaza ama amenifunga kamba, lakini niliona uongozi mbaya ambayo uko nafanyika na government ya Kongo ya chuki ya ukabila. Nikasema mimi nitakuwa Twirwaneho, tuwaoneshe kama Twirwaneho sisi hatuko watu wa chuki ya ukabila. Mpaka saa hizi leo tariki 8 mwezi wa 6 mwaka 2016, Pisi Mavugo yuko Minembwe. Usimtafutie Nairobi, msimtafutie Kenya, msimtafutie Uganda, msimtafutie ule ambaye ananitaka akuja nitafute ndani ya Amadubu, niko ndani. Akuja nitafute ndani ya AFC M23, akuja nitafute ndani ya Twirwaneho. Hapo tutapambana. Asimtafutie masehemu nyingine eti mbebe Kinshasa. Nitaenda Kinshasa kufanya nini? Kinshasa yangu mimi ni Minembwe sasa. Sinzi umuvugizi w'ingabo na ijambo fite cyane. Ijambo gusa twabwira, reka tubwire abaturage bacu ngo bakomeze bihangane. Turabizi kuko mwanyuze muri byinshi, ibibazo ni byinshi, ariko hari igihe bizashira. Ico twababwira gusa nuko tutangariza abantu bose kuko Mikenge yafashwe, kandi yafashwe kubera kuko twatewe. Ariko nibakomeza kuducokoza n'ahandi tuzahagera, nta nahamwe tudashobora kugera. Ico twababwira ni bahumurike, igihe nubwo kiba kigoye,
nubwo imvura ari nyinshi nubwo ibibazo tube dufite ariko hari igihe byenda gushira bagende bakomeze bizera ingabo za MRDP twirwaneho bikomeze batrustinga umuyobozi wacu afande Semata Mafane Kamasa n'ubundi barangaje imbere ingabo zacu bakaba barimo commandinga runo rugamba ubu turimo tuvugana namwe bakaba babashije gutsinda umwanzi bamukubita mu masaha makeya cyane aho umwanzi yacanganyike bakaba yataye umurongo yataye ibikoresho byose ayandi mamura menshi aratwikwa n'ubu ngubu turabizi kuko barimo bajuguma ico twababwira ni mwihangane n'ibindi biri imbere tuzabibabwira uko imipango izabimeze murakoze cyane murakoze abari baduteze amatwi nk'uko twatangiye tubibabwira abatumirwa bacu twari kumwe na mukuru w'ingabo Tafazari n'umuvugizi w'ingabo zatwirwaneho Fande Rugabo twari kumwe na Fande PC Mavugo akaba ari umuhuza w'igisirikare n'abaturage nanone twaba twari kumwe n'ibinyamakuru Umoja Wetu TV Indondo TVN Agakenge TV hamwe na Imurenge 5/5 Tafazari na Masepa TV tukaba tubashimiye mwese abakomeza badukurikirana umunsi ku wundi tubararikira nanone gukurikirana ibiganiro byacu by'umunsi wundi murakoze cyane